ылжыттарбыт, ағатчыларбыт. Бүгін бүтін Россия дүнен ытылар үгеске көбілой бот, 12 стөгілін ытылар Библия ночь 2 тұхынча сүрбе үз тәрәхіметін сағалыр бұтын көмілі. Быйылды Библия ночь акция бирге аға бүттен дивейінен ытылар. Библия ночь тәрәхін үті үгеске көбілген әлбақ ағатчыны қабан, кен балағалынақты білетінер болла. Қарсқаға түйен бағалақтарға бүгін фотосоны білінләтірі. Бағалақтар манна қарсқа түйен бұл күні үйететен қатынсы. Этини серге Библия буфия түлелер бүгінгі күнтен доғуян, сынянан бары қыттен бейгі әріне бет. Дойды берзижене 2-нчы сүрбөй сылы, угуячы сылынан биллерерин туғынан ұяққа илибаттаудан. Көлөнеттен көлөнені үйерети, ити такайы тустақ кемге бейтін, сетигилек түміктерін көрдірер, сайдыға олы курар. Ол күрдік, үміт 2-нчы сүрбөй сылбытын, угуячы сылын белетен, өр сылларга библиотекабы сайдарын туғығар, үлелен қамнан, әдер үлехеттерге сүбі ама болан, тахымнарын үрдетен, опыттарыттан үлесті бет, күнді жомутын чести бет. Бүгінгі үйерілік күмметігер сынаға ұңырабыт. Энекенті Михайлович Сосин атынан мәр қаңыластағы Пен библиотека директорын сол биячытын, Саха Республикатын Илдарханын Иван Краф атынан премия лауреатын Анна Петровна Петрованы. Үтө күнүнен бүгүнгү Библия ночь акция кыттылактара күндү ылжыттарбыт, ытыктабыллак ветераннарбыт, онда күндү коллегалар, оголор. Бүгүн бихека Библия ночь 2-нчы сүрбө сыл. Опсайынан бу Библия ночь ан дойду үрдүнен быйыл 11 стөгүлүн ытыллар. Бихеги 12 стөгүлүн ытыллар. Бихеги сылын аксын бу Библия ночка кыттаммыт, арас мероприятиялары ытабыт нехеленелерге, оголорго, барыларга анаммыт. Бихеги библиотека бутыгар күн бәғәһә үчүгәй бәғайы анал атыптардылар, эти крафт премиятын ол тахынан ого библиотеката сыл бастың лучшее учреждение культуры ен аты ылла. Ходора библиотекатын үләхите библиотекары быт, Левина Мария Васильевна, лучший работник года болла. Оннаттан бу улахан награда утынан болар Иван Иванович Краф атынан библиотекарь года ден номинацияға хайката болан турауын. Бүгін кәлбет Библия ночь кыттылақтарыгар кәлән хәр общероссийскай библиотека күнінен итетік істінлік баргытын әғардалан турамын. Варвара Савична Шеломованы юбилейдақ күнгінен сынаға үңірабыд. Саха Республикатын культуратын өтіөләғі үләхеті мәе қаңылы сұлуғын бачоттағы лұқтауға. Мәңе ат бәле қағайына, культура оны искусство сайдытары өтіөлерін ехен бәле қағайына, СССР культуратын тойбына Саха Республикатын бачоттағы ұтық лұқтауға. Үлі бетерәне Варвара Савична Шеломова. Энекенти Михайлович Сосин атынан кейін библиотекатыгар өр сылларга, үгіз сыраларын ууран туртун библиотечный үләға үтөсі бастақтып үлеләбет ветераннар бытынан кен туттабыт. Күнді ветераннар бет сынаға тақсаргытығыр ңырабыт. Майя бачоттағы лұқтауға мәңі қаңалыс ұлуғын культураға, оны искусство сәйдетігар қылатын ехін. Итенне, мәңі ат бәле қағайына, Саха Республикатын культуратын тойгуна үлі ветераны Корнилова Елизавета Семеновна. СССР культуратын тойгуна мәңі ат бәле қағайына үлі ветераны Аргунова Марфа Федоровна. Саха Республикатын культуратын тойгуна үлі ветераны Гаврилева Саргылана Георгиевна. Саха Республикатын культуратын тойгуна үлі ветераны Герасимова Любовь Горовна. Өрсылларга библиотеканы салайбыт, Саха Республикатын культуратын тойгуна, Республика культуратын онны искусстватын дейділерін сиехін телегеті. Майя Салихетін бачоттағы лұқтауға үлі ветераны Григорьева Елена Николаевна.
СССР культуратын тойгуна мәхаңла сулугун культурага уна искусство сайдытер кылатын иһин Бәлия кахайна Мария Ивановна Брызгалова атынан премия лауреата Үле ветерана Дмитриева Любовь Егоровна. Саха Республикатын культуратын туйгуна меңа хаңылы сулуғын Майя Селенетін бачоттағы луқтауға. Мария Ивановна Брызгалова атынан премия лауреата Үле ветерана Саха Республикатын бачоттақ ытық луқтауға Пивоварова Людмила Гаврилевна. Үле ветерана Балурова Елизавета Алексеевна. Үле ветерана Марук Валентина Афанасьевна. Саха Республикатын культуратын тойгуна Мария Ивановна Брызгалова атынан премия лауреата Васильева Розалия Тихоновна. Саха Республикатын культуратын туйгуна Үле ветерана Кириллина Полина Николаевна. Саха Республикатын культуратын тойгуна Үле ветерана Ларионова Тамара Афанасьевна. Саха Республикатын культуратын туйгуна меңа хаңалы сулуғын Майя Селенетін бачоттағы луқтауға улус культураға оны искусство сайдыдығар кылатын ихин. Итенне меңа ат Бәлия кахайна Үле ветерана Попова Ксения Николаевна. Үле ветерана Семенов Петр Петрович. СССР культуратын туйгуна Майя дойдун барақсан Бәлия кахайна Үле ветерана Иванова Людмила Васильевна. Библиотечная Үле ветерана Дьяконова Галина Николаевна. Саха Республикатын культуратын туйгуна Майя Селенетін бачоттағы луқтауға Үле ветерана Соловьева Марина Петровна. СССР культуратын тойгуна мәхаңла сулуғын культурага онна искусство сайдыдер кылатын мин Бәлия кахайна Үле ветерана Соловьева Светлана Степановна. Үле ветерана Скрыбыкина Людмила Афанасьевна. Үле ветерана Слободчукова Ирина Горовна. Саха Республикатын культуратын төләг үләһәтә мәхаңла сулуғын бачотта холоқтағы мәңә ат Бәлия кахайна культура онна искусство сайдыдер төләрен иһин Бәлия кахайна СССР культуратын тойгуна Саха Республикатын бачоттағы ытык олоқтағы Үле ветерана Варвара Савична Шеломова. Күндү ветераннар быт эти агарды суруктар бытар бие куяр кот уктубут энен киренгит эһиги агардабитин биди агардабитин көрүхөтүн сөп. Ağrıysa vereyim. Bandık orta duvar turun. Bandık yok. Kulüp bandık değil akara. İyi bir şey. O bir duvar. Aç böyle. Сыянаға ыңырабыт Саха Республикатын культуратын туйгунун Майя Селенетін бачоттағы луқтауғын улус культураға оны искусство сайдыдығар кылатын ихин Бәлия кахайнын. Иннокентий Михайлович Сосин атынан улустағы кен библиотека главный библиотекарын Екатерина Константиновна Попованын. Екатерина Константиновна итистин агатты болдун. Национальная библиотека почетта грамотатын туттырарбын көңүлле. Тылы беребит Майя бачоттағы луқтағыр мәя қаңласылығын культураға онна искусство сайдытығар кылатын иһин онна мәңә ат Бәлия кахайныгар Саха Республикатын культуратын тойгонугар Корнилова Елизавета Семеновнаға. Ütü gününen kündü veteranlar, ütü gününen kündü kollegalar, onna bugünkü biblionoş terehiniger kelbet barı ağaççılar. Ehegini barıgıtın Rusiyaga belyetener bibliotekalar günlere bu hülbehette çığlığa belyetener, onun ağaççılar bıtın barıgıtın bu bırahindiğinden ütüydük istinlik ağardalibit. Kılgastık 14 yıl halayan kelbit ülebit kamnaspıt tuhunan sırda tarayıp ollakka. Bu sıllar tukarı bihigi ulus putugar, respublikaga,
Бары библиотекаларга бу модернизация, информатизация, электронный библиотека, оцифровка үлеләре кас улус айы олус күскә барбыттара. Бу кемгә биһиги улус бутугар элбәк проекттар суруланнар, элбәк субсидия үп карчы биһиги соруян ыламмыт. Ол курдук бир улахан коллаборат яқпин багарабын. Бу нөрүктәйи библиотеката 5 миллионнақ субсидия тиксен библиотека нового поколения ден. Аныгы кем библиотеката ден улахан камсахыны бу бүтүн республика үрдүгер оңорбута ден. Итини таханан бу Мария Ивановна Брызгалова атын сүгер ого библиотеката Россия президентин гранын ылар хетиспите. Иннокентий Михайлович Сосин атынан библиотека модельный статуху ылан элбэх үлі хамнас барбыта. Ити таханан нәхилектерге элбэх модельный библиотекалар кирбиттере ол курдук тиелиги, чөмайкы, ламтука, табаға, оны да атыттар ден чорбақтан бәлетек қөхөбі. Бу кемге қолыбыры бігі библиотека сетихитин барытын аған манна тоны. Бары билер жон олар оғыт, бары аға хиджағыт, бары тығыр тақсыбыта. Икки тәнче хүрбе 2 сыл түмігінен. Биһиги улус бұд самай ағыр улустен бу библиотека әйгетігер самай престижный нағарадаға тіксен тұрабыд. Онын биһиги хүрдән кен туттабыд, ити биһиги ағачылар бұд, онна бу библиотека коллективын үлетін бір бәле түгеденнен сын алыйбын. 2010 сылттан очытоғы начальник Захар Николаевич Никитин салайыдынан библиотека онда улус культуратыгар улахан кадровай үлелер барбыттара. Ол онно қолыбыры бұ конкурсной основаға сүймерден биһиги бу улус кийин библиотекатыгар онда оғы библиотекатыгар 15 саңа үйерағы бітербет әдер специалистары сүймерден үлелетен барбыппыт. Итіне тағынан улус бұд нәхилектерігер сүйірбе Эдер саңа библиотекадар киреннер ылналнар, бу 35 специалист. Билеген уруккаттан үлели хиджар опыттах профессионал библиотекадары кытары. Улуспут библиотечный систематын үлете үрдік кеддейске тақсарыгар үрдәг жүгеддік айымнылақтық үлели хиджаллара үйердер. Тухайын әтеметі бу сүймердәхін үрдәг Атон резюме бе ато хомуллан конкурс быгытнан барарын чопчулан этебин. Онно мен директор быгытынан бир да аймакпын даганы, бир да билер жону моготун даганы ылбатакпынан хүрдәгын астынабын. Тогой дерген бугыргыттар хебилген мен көрөбүн библиотека сүрүн костяга болан хүрдәг албак бу билген иннигитин даганы олух айымнылакты күлелилерген мен бүгөренебин. Үйетитиге боллағаны библиотека уруккаттан үлелер. Үйетити жен бұл кенеге тахарыта, онна бір самай чыпчал көрдөрі бұхытынан көрөбін. Манна уруккаттан биллер солларын истерін қаллары арқын үлеләбіт библиографтар. Ксения Попова, Людмила Иванова, Кинер келлереттен келбит Елена Корякина, Надежда Сидорова, Надежда Винокурова курдук библиографтар үлелеринен биһиги агачылар бит бары кинер тахар бит кинегелерин бу улус историята, культурата биллер улуска биллер кен туттар жоннор бут тустарынан кинегелер бу үйелерге агылар кинегелер болохтара турдага. Итини таханан биһиги начальник бытынан Дмитрий Иванович Аргунов хүрдәх тахарылақты күлеләбіде. Кенені кытары, оны улус салалтатын кытары биһиги библиотека саңа зданиятыгар күске үлеләбіт бит. Ол онна биһиға задание берілген техническое задание дейін оғылуыта. Ол аты библиотека қайдақ болуқтағы, төхі улақан заллардақ болуқтағы дейінге помещениеттен, схематыттан сағалан. Библиотека қанан тұтулар серин кытары биһиге торумна бит. Онан мен билеген әтиекпин бағарабын бу сағаламмыт үле салханнын
Onunla ütüdümükderdek bollun diyen. Algıspın diyeddemin. İtini tahanan men bugün maqtan yapın bağırabın bu miyin kıta birge ülelespet kolektif bar. Çoğalan iti ılbıt, konkursunun ılbıt bäm spesialistler bar. Kinerge men olaq itagayabin, erenebin, men kanla suluhun bibliotekini sistematın ületin kiniler ürdük kerdiske taharallar. Onna inniketin össürdükçe tahariktara tutdaga diyen. Onun bargıtıgar çegen dorobiyanı, eylek kallanı, onna sanattan sana sitihileri ürdükten ürdük çıpçalları bağarabın. Elizaveta Sinon'a ulaqan maqtal. Aras kemnülelebit ağa kölüne bir dileğtir bitiger, veteranlardıgar sügüriyen turan, John Maktala ehi xananın ügüski hütüyte sanata ehi xareti yektin diyen algız tılbıdın anıbıd. Ehigine gaddelir ağrık bölük, müzikalin salayatçı, Sakha Respublikatın kulturatın üdüleğül hete Georgi Sürgüçov. Tökünden günde bitirenler bugünkü bu Всероссийская акция Библия ночь yürürlük tarafından itetikstinik ağaddalıydı. Saskı sandalmağını künge kallanını gülümnete Erekürer sörün sürük üre kustun körülete Üre kustun körülete Doydum sirim torğon yura Toğu berdeyde tek kurduk Dolgun solka sibekkinen tomtoy butun körün turdum Tomtoy butun körün turdum Mannek kere sirimürde mannek ras kallananna Mannek gündüz askı günüm gülümürdü durdağına Gülümürdü durdağına Üller güstek saydam sürük Erküyer köğüllerin Kötürmeğir dolgunu gar kötöktörün bar bütki Kötöktörün bar bütki Güharim nefsas güge Güray kallan kütütügar Kırbalı bırdan tüspüt Kırbay kabılı tügar Örököten dayan taksan Ulu doydu gündük öğün Ergim urgum köre köre Etetina turbut ki Küharim nefsas küge Kıray hallan kütütügar Kırbalı bırdan tüspüt Kırbay kabılı tügar Örököten dayan taksan Ulu doydu gündük öğün Ergim urgum köre köre Etetina turbut ki Etetina turbut ki Maqtal olsun. Hayada kemge ütüye sanalaqtar kinigeni örü ürdüktük tutallara. Enniki könge ilcasılcallara. O kiniler kinigeni ıtıktığların kini kaya sügüriyellerin beliyete. Kinigeni elbette ağır kiye taba soruyor. Jonu kıtta kepseteliger sığız tılı tuttuvat onna tılın baya muğura soğuk bolar. Ol kurduk töröbüt törüt tılı sorup biçik günün körse dikede çerçitinen sahabıt tılından diktan soruyuta, ıtıllı buta. Jon tılın aksını beyetin turbutan körörü köftektü kıttara olus üerder. Bıyılgı diktanga 33 kihi kıttığınılla. Diktanı Mayatağa Litsey Sahatılıgar onna literatör uçtalla Tamara Slobachkova sırıktarda. Diktanka yılaqtırın çestiriger sığınağa ıngırabıt, indi Kenti Mikhailovich Susin atının Ulustağı kin biblioteka ağaçını kıtta, Üleli Radil Sebedisin, Agrafena Samsonovna Zıkovanı.
Ütükün boluqtun, bugün bihigi Biblianoç 2 tığınca hürbe üstü rəhmet kıttılaqtara, bihigi ağaççılar bıt, bihigi ken tuttar ubastır, bitirenler bit. Ehiqa 90 ıtıstığı boluqtun. Sıllata bihigi saxalı tılından törəvit törüt tıl onna suruk biçik günün görse saxalı tılından jıktanı da bıt, qastahıl bu polla bihiqa manna ağaççılar bıt da bolun, mayavat oloqtaqtır da bolun, çoğastağın ehelekler da bolun, bada gelinne sürdəq köqtaqtı kıttallar, elbaq kehi suruyar. Ondan attan bu 5 sılını ılbıt 2 kehi bitin bugüngü üyörülər Bıhıga maygiga belediyeq biden bağarabıt. Ol kurduk iya tıl onna sorup biçik günüger anallah dekata çeşitinen ıtıllıbıt. Saxalı tılının 2 tığıncıktan 2 tığınca hürbe üst kayılağa Svetlana Semyonovna Vasilyeva. Иван Гаврилович Тимофеев атынан Маятаға лицей директори Игорь Убяға сол биячыта. Salgı iti kurduk saxalı tılından jıktanı tuygun sığanağa suruyda Valentina Nikolaevna Amanatova Bahalsta 90 ıtыстığынан sığanağa sebep Valentina Педагогическая үлі ветераны Российской Федерация үліғаритен тойгуна Валентина Николаевна Аманатова. Valentina Nikolaevna bihigi bastın ağaççı bıt, bihigi terehemmit köktök kıtacıta, örü inninen sılcar bihigi kiyen tuttar bihibit. Onun baksız ıntıstıhın belaktivit, onna bu semey belakbitin tuttara bıt. Doğu suruk, ontahanan bayıl inikintim hayız soysin, dörevite toğun 5 yılın görse, Allah'ız akılhanna kırıhıda gen inikintim hayız soysin, ırıların tılla, onna bu manna kini ayımyalarından uruydamıt uruydar, Akıllıktan ormutta hatardığımız, onu bağlısta burolu hıcırıqlar, bolu Xaristana kelle bağa korattan, onu tuttarabıdın köngünden. Hasılaya zatinde sübe 5 günüger Respublika bitiger, olonqa günün örökötü güylaqtı beleti bit. Dekayda çerçetinen iyi tıl bayının erimmet, olonqa tılın öhün taba suruyar üyeriyağı olaq sutar inerer. İtenine olonqa iskoğanın bilginleri sığılaq, olonqa jıktağına ağsıya tılından. Bu ağsıya sörün sığılınan sorugunan olonqa tılın bilini çingeti, olonqa tılın öhün inerini saqalığı taba suruyu bolar. Mən xanla suluğun Jona Sergete aksiyattan tora turbakka köktəxtik kıtından. Platon Alekseyevich Oyunskaya Jolriya Nurgun Batır olan qattan bu xatırı cühünün köstüydün ayılır tekisten bığa tardıttan tuygun sığanağa suruydular. Sığanağa ıngırabıt Aksiniya Vasilyevna Morozovanı, Nurgiana Vasilyevna Sherginanı, Arkadiy Ivanovich Indikentiyev, Galina Georgievna Olisovanı, Svetlana Indikentiyevna Peniginanı, Vasyana Nikentьевна Ptitsinanı, Ivan Petrovich Semyonovı, Nikolay Isayevich Lukinı, Anna Ruslanovna Vasilyevаны. Görürgü kurduk bu bihigi olun kubacıktanıgar. Batçı elbaq ki 5 sınınılla. Onun össü tügül 90 ıtыстığın belaq yakayın. Ona David Semey belaq bitin tutturar bitin köngüller. Olun kubacıktanın tuyguna diploma tuttarırlar. Aksiniya Vasilyevna Morozovaga. İti kurduk diplom tuttarırlar. Anna Ruslanovna Vasilyevaga. Bihigi bastın ağaççı bıtıgar, bihi köktök, terehimit köktök kıttaçı tıgar, Galina Georgievna Olisovaga tuttarabı. Salgı diplom tuttarırlar Vasyana Nikentьевна Ptitsinaga. Vasyana Nikentьевна bihigi diktanlar bıtıgar bartıgar köktök kıttığınılar, bir de diktanı kötüpet. Salgı diplom tuttarırlar Svetlana Nikentьевна Peniginaga. Svetlana Nikentьевна Penigina bu yıl emeği bir diktanı bıtıgar bartıgar köktök kıttığınılar, bir de diktanı kötüpede. Tak, salgı diplom tuttarırlar Nurgiana Vasilyevna Sherginaga. Kollega bıt muzey ülehete. Salgı diplom tuttarırlar Ivan Petrovich Semyonovka. Salgı tuttarırlar Arkadiy Ivanovich Nikentьевka. Arkadiy Ivanovich ve bihi diktanlar bıtın. Garbartır kökten tuttuğunlar, bihi bastın ağaçı bıt, onun ağat da. Diplom tuttarırlar Nikolay Isayevich Lukinga, eme bihi diktanlar.
köktör kıtacıda bana direklepit. Ondan olan kaçıktan da yen opsayınan tıla hösürde kustu kıtacı. Biraz kalan sıcayan sana bin kötüğün sırdık iras sardanganan sayok sorun ayılga bituhukkan aril kaykaraga sırdık iras sardanganan körenglara Ogay mağvirdiye rastan mağrata duydu bu türdünen kötü dayara Tuolbut salgınına nühetin akın Barı birge bolamıt bir sanağa kelemit Yörü kötü öröge yünere tutoğun Oğay mağvirdiye rastan mağrata Duydu bu türdünen kötü dayara Mandik kere tügenli tutanılan sürekten salgınına nühetin akın Barı birge bolamıt bir sanağa telemit Yörü kötü öröge yünere tutoğun Oğay mağvirdiye rastan mağrata Duydu bu türdünen kötü dayara Mandik kere tügenli tutanılan sürekten Oğay mağvirdiye rastan mağrata Duydu bu türdünen kötü dayara Mandik kere tügenli tutanılan sürekten İğin andaran gağlıbın Mahkabuk Улустағы Кенемет библиотека сетіме 2-тігінші сүрбе 3 сылы Иннокентий Михайлович Сосин сылынан білер беппет. Ол күрдік олыны 16 күнігер улустағы бастығы сосын ағылары ұтылы бұта. Сосын ағыларыны сүрін сорықтарынан Иннокентий Сосин олағын үлетін ұтчаққа терде кіне атын үйететі болар. Биги ытыктыр кен туттары сүгүрер киебет беллилах поэт, прозаик, эколог сурьятчы, сурналыз, Российская Федерация сурьятчыларын сурналыстарын челене, Саха Республикатын культуратын өтөләк үләһете, Марук, Мөрү, Тарагай, Мая селенелерин, Мая хаңала солуғын, Саха Республикатын бачоттағы лақтағын, Иннокентий Михайлович Сосины бүгін ақтан санана хабыт. Бесейін үс күнігер, Иннокентий Михайлович түрәбі сиригер, соğla Марук нәхилегер, соğsun sarıallақ соğлардан нәхилегерәхін ұтыллара күтіллер. Үйріләқ, кені олар бұджетігер мемориален доскар ыллыта, ұтыларым самыл санам сақтара ұры, ала сақтылғаннақ ұрығыта инсценировка конкурстара ұлықтарам. Онна бір сайын соğlaға музыкальный дүрілліғам. Бұйты өтерәхінге Маны Сергей Иннокентий Михайлович Сосин сүйс сағын көрсі кене атын үйедітен, айыр өлетін, кен әйгеға тахарыр сыллақ, 5 сыллақ бұлан ұлылын тұрар. Улустағы кен библиотека, онна мен хаңлыстағы государственный экологияны кетен көрі инспекцията ұқса өлеліхен, жон айылғаны, тулалы рейгені қарысты үйерінергер тұғыламыд, арас қабағынақ тәрәхіндері ұйтабыд.
Ол курдук гымыйын 12 күнүгер экологическая үйрәктәһин күнүн көрсө, Иннокентий Михайлович Сосин атынан улустагы кин библиотеката, онна меңе хаңылыстагы экодиктан 2-нчы сүрбүз, экологическая диктан 4-төгүлүн ытылыннан. Улус подолоктоохторох көктөктүк кыттан, опсая куяр сетиминнөңү 6 кыттачы бәйлерин тургутан көрдүләр. Экодиктан 2-нчы сүрбүз кыйылактаргар наградалары туттарабыт. Бастыкы степенне диплом туттарылар Петр Петрович Алексеевка аллара бестек бөлөлөгөн. Петр Петрович кебричинен келбете бирин тексеректи. 2 степенне диплом туттарылар Мария Алексеевна Шаринага жаңкадын эхелеге. Бириги Антонина Михайловна Никитина турурда. 3 степенне диплом туттарылар Оксана Ивановна Поповага Майя Селенетин олоктогу. Кихай максайдыдыгар сүдер олу онюрун бара өйдүбүт. Төһөдөйе улары бытынан олох тетиннәхтик сайдан испитинихин. Киниге солтата кахандаганы сүппет, сырдыкка керега угуйыр солтатан амтабар. Киниге димчакчы бирине сомсоры кең байгалбыт болар. Төһөл бак кинигене агаганда сотчонан кең билилек, көрүлек, сайдылак, үрдүк культуралак болган. Биһиги библиотека бытыгар күннете саңаны сонуну билен көрен багала. Кинигене умсуян сөбилен агар жонугүз. Уонда кинилер өрүү холобурга сылжаллар. Бүгүнгү өрүлэх күнгө бастың агачылы бытыгар анал аттары олоктоотубут. Нагараданы туттарага ыңырабыт Саха Республикатын культуратын туйгунун Майя Селенетин бочоттагы олоктоогун улус культурага уонна искусство сайдыдыгар кылаатын ихин. Белие хахайынын Иннокентий Михайлович Сосин атынан улустагы кин библиотека главный библиотекарын Екатерина Константиновна Попованын. Бастың ағар жекерген анал ат туттарылар Римма Степановна Александр Иннокентьевич Варламовтарга. Үтө күнүнен маннамыз күндө маябыт олоктоктора убаставалла ветерандар быт. Эгини келен хер библиотека күнүнен. Идиттик истинник агадделибит багарабыт кытанак дробияны этенге болууну. Онаттан биги библиотекага үс аңартыгынчаагачы бар. Оттон бу локпутусун тухары киниге биге локпутаргыха, киниге такахыта хуак биге сатан хыжабаппыт. Киниготтон биге библиотекаптагар оттон бу ага састактар постоянно хыжаллар, оннаттон отта хастактар, оны теңе киниге кихи үйрер оголор хыжар болдулар. Биге читанын залбыттар келен кехеңир компьютерге хыжаллар, оны энциклопедиялар көрүллөр. Онун биге бүгүнде агачлар бүтүн эме библиотека күнүнөн ититтик исинге ардылыбыт. Эге өрү бияка сыжын агын бияка сергасен терәһендер битигер келер китигер багарабыт. Оны оттон нагарадылар бүтүн туттары бүтүн көңүллән. Бастың ағары жекерген анал ат туттарылар Римма Степановна Александр Иннокентьевич Варламовтарга. Лена Александровна багассалам дуа. Лена Варламовтарга. Мақта. Хашөйдік бияқа бұл Александр Иннокентьевич онна Римма Степановна өрүтүн келенлер. Хумканын кинеге жабаралар. Onun кинерге мақтанабыт, кытанық дробиянны этенге болуну багарабыт. Бастың ағары жекерген анал ат туттарылар Валентина Степановна Федоровага, кыгар Вера Николаевнаға. Бу Валентина Степановна Рюбияха келер, неделайы, нахара олар оннан постоянно келен кинегавлар, онна кыгынан иттен наха чөйдіг ағалдар. Яхаме кытанық дробиянны этенге болуну багарабыт. Бастың ағачы анал ат туттарылар Анна Егоровна Захароваға, Валерия Николаевна Барашковаға, Майя Павловна Илинаға,
ona gadilibet bu Valeria mi bibliotek aptagar edere oğur dağıttım bahsedeceğim. Onun kiline mi ağardalan turamut bari çugaya bakarabet. Ona bu semey bilahbetin tuttarabet. Aha. Ona maya pavlamna lina kinörü bir terahimter kıttar beto kohon suruyar ayar gele. Ona rüy mi kelen bihikten nar aras kingeler olasın betin bilitin kangatar. Makta. Aha şey baytık. Ağır sağla lideri anılar tuttarırlar. Lidia Bilukinaga mayatağı lise aksız kılağını öğrenecidiler. Lidia bihiki politikaptır kunaya kelen olurur. Pastayanna. Yolu onda olarak kullanıyor. Katalığına ünkünü taptaçılar toloruları gar Turetska ünkü. Kıtalığına ünkü dolağa.
бүгүнгү терехметтен кылгастык bir сийнерер боллакка салгы киэхэ сетте частан сыллата ытыллар өй сана команданан коммерческий анюта биги библиотекалар ытыллыга команда туроран баалыста көктөк кыттыны ылын. Күндү агачылар быр биги библиотека бут ана крутун агас, кинегени таптан, кинегени агын. Библиотека эдер үлехеттерин таларуларгар библиотекар кыргытта. Опсай Карска түйіге үңірі. Күндү тирәһиме кыттылартыра баһалысты бука бары опсай хартска дүйө кайнын ыңырабыт маны сына тасы хайы.